Bivugwa ko amahanga atunze intwaro kirimbuzi puissance nucléaire zishobora gutsembaho ibifite ubuzima inshuro nyinshi binyuriye mu kumara oxygene maze umubumbe w'isi ukisanga ari ubutayu bw'ikidaturwa nka Mars. Ini ntwari ikomeye cyane ni bombe zikorerwa muri laboratoire zigenewe guhindurwa virusi zitsembaho ikiremwa muntu iyo zivuye muri laboratoire maze zigakubitana na oxygene. Izo ziba zishobora kwibasira abantu, udusimba n'umwuka duhumeka, byose bikangirika maze ikintu cyose gihumeka kikazimira, isi kisanga ituwe gusa n'ibiti, amazi ahumanye n'ikirere cyuzuyemo umwuka uhumanye. Izo nizo bombe zitwa radiologique. Coronavirus cyangwa COVID-19 yaturutse mu Bushinwa, n'ubu harakibazwa aho yaturutse. Ibihugu bikomeye byabishoyemo imbaraga mu bushakashatsi bifatanije n'Ubushinwa bemeje ko iyo virusi yaturutse ku biguruka cyangwa ikindi kinyabuzima cyagendanaga iyo virusi nyuma kikaza kugera aho gihurira n'ibikorwa bya muntu. Icyakora mu rwego rwo kurwanya no kwirinda ko mu Bushinwa hakongera kwaduka ikindi cyorezo gitewe n'ibiguruka cyangwa ibindi binyabuzima, ntago parike rezo zirinzwe cyane kurusha ikindi kintu cyose muri iki gihugu. Iyi ngingo igarukaho na benshi ko bishoboka cyane ko iyi virusi yakorewe muri laboratoire igacika bene kuyikora ikisanga mu bantu cyangwa ikaba yarekuriwe mu bantu bigambiriwe. Iyi ngingo itavugwaho rumwe kuko nta raporo z'abashakashatsi zabigaragaje. Ikaze muri iki kiganiro, niba uri mushya kuri channel yacu, kora subscribe kandi ufungure inzogera, ukora like niba ukunze ibyo dukora, kandi ujye muri comment uduhe igitekerezo cyangwa utubaze ikibazo. Ubu abashakashatsi mu by'ingufu n'intwaro batekereza ko hashobora kuba imperuka y'isi itewe n'iturika ry'ingufu zihambaye, les armes nucléaires, isi yaronse kuva intambara ya kabiri y'isi yose yarangira. Kugira ngo wiyumvishe ubwoba buterwa no kubisibitse intwaro za kirimbuzi, dore ingero z'uko byari byifashe mu myaka yashize. Hari ikinyamakuru cyo muri Amerika cyasohotse ku itariki ya mbere ku 1992 cyavuze ko mu gihugu cy'Ubufaransa kuva mu mwaka wa 1945 abahanga mu gutegura ibisasu barenga 600 barapfuye bazize igikorwa cyo kugerageza gutegura ibisasu byatezwe mu ntambara za kera. Umuyobozi w'ikigo gishinzwe gutegura za bombe mu Bufaransa yavuze ko hari hakiboneka ibisasu by'imizinga bishobora guturika byo mu gihe cy'intambara yahuje Ubufaransa n'Uburusiya mu mwaka wa 1870. Yanavuze ko hari hakiriho ibizenga by'amazi byuzuyemo za grenade z'ubumara zo mu ntambara ya mbere y'isi yose. Kandi ibyo byari ukuri koko kuko inshuro nyinshi abahinzi bahingishaga ibimodoka bya tingatinga bagiye bakandagira ibisasu biturika byatezwe mu gihe cy'intambara kabiri y'isi yose maze bikabaturikana. Ibyo bisasu mu myaka ya 1990 byari bikiboneka ahantu henshi. Mu mwaka wa 1990 ikinyamakuru The New York Times cyaranditse kiti mu mpera za 1945 kuva intambara kabiri y'isi yose irangiye, ibigo bishinzwe gutegura za bombe byateguye kandi bikiza ubutaka bw'Ubufaransa ibisasu by'imizinga bigera kuri miliyoni 16 za bombe 1990 na za bombe zitegwa mu mazi zigera ku 600. Hegitari ibihumbi amagana n'amagana zari zikizitiwe kubera ko zari zitabyemo ibisasu bishobora guturika kandi zariho ibyapa byanditsweho ngo uhegereye wapfa. Izo ni inkuru za kera, uhegereye wapfa. Ibyo bisasu biteye ubwoba byabayeho kera kandi byari bifite ingufu z'icyo gihe nyine. Ubu ku isi hari ibigo birinzwe cyane bibitse ingufu zishobora guturika umubumbe wacu n'ikirere kiwukikije, tukisanga nta kinyabuzima gihari n'uwazakihagarura kikazanirwa kuhaba kuko haba harabaye nko kuri Mars cyangwa ku wundi mubumbe utagira umwuka. Abashakashatsi mu by'ingufu n'intwaro ubu batekereza ko hashobora kuba imperuka y'isi itewe n'iturika ry'ingufu zihambaye isi yaronse kuva intambara kabiri y'isi yose yarangira. Izo ngufu zishobora guturika kubera guhiganwa ubutwari, zaturika kubera impanuka cyangwa zigaturitswa n'ibyihebe. Bombe za nucléaire zatoye Hiroshima na Nagasaki nizo zakanguye isi mu gukora intwaro za kirimbuzi. Ibihugu bikomeye nk'Uburusiya, Ubwongereza n'Ubufaransa ntago byari byiteze ko Amerika ifite ingufu zingana kuriya, kandi iyo bari kumenya ko izifite bumvaga gutinyuka kuzikoresha byaba ari ukurengera. Ariko Amerika yarabikoze nyine. Muri iki gihe bivuga ko amahanga atunze intwaro za kirimbuzi puissance nucléaire zishobora gutsembaho ibifite ubuzima inshuro nyinshi binyuriye mu kumara oxygene maze umubumbe w'isi ukisanga ari ubutayu bw'ikidaturwa nka Mars. Indi ntwari ikomeye cyane ni bombe zikorerwa muri laboratoire zigenewe guhindurwa virusi zatsembaho ikiremwa muntu iyo zivuye muri laboratoire maze zigakubitana na oxygene. Izo ziba zishobora kwibasira abantu, udusimba n'umwuka duhumeka, byose bikangirika maze ikintu cyose gihumeka kikazimira, isi kisanga ituwe gusa n'ibiti, amazi ahumanye n'ikirere cyuzuyemo umwuka uhumanye. Nizo bombe zitwa radiologique. Ikindi kintu giteye ubwoba nuko izo ntwaro z'ubumara zishobora gukoreshwa mu bikorwa by'iterabwoba. Durugero nk'ubu muri Werurwe 1995 ibyuka by'uburozi byasutswe muri gari ya moshi i Tokyo ho mu Buyapani byishe abantu 12 bituma abandi babarwa mu bihumbi barwara, kandi bituma hamenyekana ko abantu bakora ibikorwa by'iterabwoba bashobora kubona intwaro z'ubumara bakaba bazikoresha. Urundi rugero, agatsiko k'abantu mu Buyapani kari kararundanije guhishwa ibyuka by'ubumara byo mu rwego rwa shimi kugira ngo kabikoreshe kagamije kugira ku ntego zikiri urujijo kugeza n'ubu.
Hashize ukwezi kumwe nyuma yaho, bombe yaturikanye inzu ikorerwamo imirimo ya leta muri Oklahoma City ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze ihitana abantu bagera ku 167. Ibihamya byasaga n'ibigaragaza ko mu buryo runaka icyo gitero cyari gifitanye isano n'ubwumvikane buke bwari bwarabaye hagati ya leta n'ishami ry'agatsiko k'idini ry'Abadawidi ry'Iwako muri Texas imyaka 2 nyirizina mbere yaho. Icyo gihe abari bagize ako gatsiko bagera kuri 80 barapfuye. Nanone kandi guturika kw'iyo bombe kwahishuye ikintu kibanga abantu benshi batari bazi. Ubu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari amatsinda menshi y'abantu batojwe bya gisirikare, bamwe muri bo bakaba nibura bakekwaho ko bategura mu ibanga ibikorwa byo kwigomeka ku butegetsi, kandi leta ya Amerika ikaza umutekano mu rwego rwo gukumira abantu baba mu dutsiko nk'utwo bashobora guteza umutekano muke. Nyuma yaho, ubwo umwaka wa 1995 wendaga kurangira, mu karere k'ishyamba hafi Grenoble mu Bufaransa habonetse imirambo y'abantu 16 batwiswe n'igisa n'ingufu za bombe y'ubumara. Barabayoboke bagatsiko gato k'idini ryitwa Order of the Soul Temple cyangwa gahunda y'urusengero rw'izuba, kari karavuzwe mu makuru mu Busuwisi no muri Canada mu kwezi k'Ukwakira 1994, ubwo abari bakagize bagera kuri 53 biyahoraga cyangwa se bakicwa. Ariko na nyuma y'icyo gikorwa kibabaje, ako gatsiko kari karakomeje gukora kugeza amagingo aya, ibyo kari kagamije n'intego zako biracyari ibanga. Kuwa 11 Nzeri 2001 saa 2:46 za mu gitondo, indege itwaye abagenzi yagonze igice cya ruguru cy'inzu y'umuturirwa ya World Trade Center i New York. Icyo cyari igitero cy'iterabwoba cyabimburiye ibindi byari bigiye gukurikiraho. Mu gihe cy'isaha 42 gusa hari hamaze gupfa abantu bagera hafi ku 3,000. Urugero rw'ibyago bikomeye rwabaye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Nzeri 2001, igihe ibitero byagabwe n'ibyihebe byibasiraga inzu yakorerwagamo imirimo y'ubucuruzi mu rwego rw'isi yose yitwa World Trade Center i New York, n'inzu ya Minisiteri y'Ingabo yitwaga Pentagon hafi ya Washington DC, bikimara kuba Amerika yarakangutse. Izi ngero nke kimwe n'izindi byemeza ko ibikorwa by'iterabwoba bishobora guhindura isi kidaturwa mu kanya gato nk'ako guhumbya. None se amahanga akomeye azazanira isi umutekano kubera ingufu abitse zituma atinya kurimburana? Byandike muri comment. Wisanzura mushya se kuri umuyoboro wa YouTube channel, ndakwinginze kora subscribe ubundi tugumane mu isi y'ubucukumbuzi, ubushakashatsi muri siyanse n'inkuru zihariye kubibera mu isi. Nkwifurije kugubwa neza naho ubutaha mu kindi kiganiro.